zadnji dan Somusa 2015, pa kao umetnički direktor jednu ocenu da čujemo ovogodišnjeg Somusa. Osim umora koji nas je sad već savladao, ja sam presrećan što se posle 4 godine od osnivanja ovog festivala publika ponovo vratila na koncerte i ono što je meni jako značajno da su nam sve večeri bile uglavnom pune, a 2 ili 3 koncerta smo morali da dodajemo i još stolica na scenu Narodnog pozorišta, tako da to je prvi utisak koji je meni jako značajan. Što se tiče same programske koncepcije, hteo bih samo da kažem za par novina koje smo uveli na ovom Somusu i koje ćemo pokušati da nastavimo i narednih godina. Ono što mislim da je najbitnije jeste program za najmlađe. Ove godine smo u saradnji sa Akademijom umetnosti iz Novog Sada, sa Narodnim pozorištem iz Sombora i Francuskim institutom napravili Karneval životinja Sensansa, gde su nam se studenti sa Akademije pridružili, glumac na sceni i imali smo 7 predstava za najmlađu publiku. Zašto to govorim i zašto kažem da je to bitno? Festival i opšte muzički život u jednom gradu mora da živi tako što će da vaspitava najmlađu publiku i ako se to bude kontinuirano radilo, ja sam siguran da ćemo imati publike, ali i da će neko od te dece možda i postati neki muzičar i neki naslednik. Tako da taj program za decu ćemo pokušati da nastavimo i sledeće godine. Jedno veče smo posvetili našim stvaraocima, našim kompozitorima, savremenim, živim, i mislim da je jako zanimljivo da možemo da vidimo živog kompozitora na sceni, da nam se on predstavi, da se izvode njegova dela. Ovog puta je to bila kompozitorka Ivana Stefanović, a nastavit ćemo to i narednih godina. Horski koncerti uvek prisutni na Somusu, ove godine hor Akademsko-kulturno-umetničkog društva Lola iz Beograda. Sombor ima veliku horsku tradiciju, kao što svi znamo, zahvaljujući Silvestru Hajnalu, i festival se trudi i svake godine smo imali ponekad čak i 2 hora koja su nam gostovala. Vratio bih se na otvaranje koje je bilo stvarno spektakularno. U goste su nam došli Nemanja Radulović, Mate Bekavac, Lidija Bizjak, i ja mislim da je to jedan onako stvarno istorijski koncert bio na ovogodišnjem Somusu. Publika je bila na nogama i imamo težak zadatak za sledeću godinu da uradimo nešto tako slično. Hteo bih da spomenem da je drugi dan festivala bio pijanista Albert Mamrijev, izraelsko-nemački pijanista koji važi u štampi za velikog virtuoza i svirao nam je dela velikih virtuoza 19. veka, fenomenalan koncert. Somus pokušava da vrati Somborce u Sombor, naše mlade umetnike koji studiraju u inostranstvu, i taj koncept će da se nastavi sledećih godina. Ove godine su to bili Miroslav Stričević, bariton, Milena Buča, klavir, i Sonja Šarić, sopran. A sledeće godine već imamo u planu i znamo, Sombor stvarno ima mnogo mladih umetnika koji su raštrkani po svetu i gaze sigurnim koracima ka vrhu. Večeras imamo zatvaranje Somusa. Sada sam došao sa probe, kamerata akademika iz Novog Sada, moje kolege sa Novosadske akademije, Frank Foncouber, dirigent iz Francuske, i Matej Marinković, violinista koji živi i radi u Londonu. Imali smo veče tanga, italijanska pijaniskinja Moira Michelini i italijanski violončelista Ivo Scarpone. To je otprilike ceo program ovogodišnjeg Somusa, a te 3 novine koje smo uveli ćemo pokušati da nastavimo i sledećih godina.
Možda je nezahvalno pitati umetničkog direktora festivala koji mu se koncert ovako do sada najviše dopao, ajde da ne računamo ovo završno veče. Nezahvalno je pitanje i ne znam da li ću uspeti da ti odgovorim. U svakom slučaju, otvaranje festivala sa Nemanjom Radulovićem, Lidijom, Matetom je za mene bilo iskustvo neverovatno. Ja sam isto bio na sceni sa njima i svirao, pa prosto ovo sada ne govorim iz vizure umetničkog direktora, nego iz vizure pijaniste, i meni će druženje i saradnja sa takvim umetnicima ostati za ceo život, a nijedan koncert ne bih odvajao ili pravio razliku, baš zato što sam jako ponosan na ovogodišnji Somus, ceo u celini. First of all, thank you for this great concert, and would you tell us why did you came to Serbia to conduct an orchestra? Because Misha, the director of the festival, has invited me to come to this festival, and I am very happy to be with you tonight. How did you like tonight, this evening, this audience? Oh, I think it was very nice. The audience was very kind, and I think she liked what we do, and I like very much what did the orchestra, what did Matej Marinkovic. So it was for me a very nice night. Would you say us a few words about tonight's program? Tonight's programs, it was a special program because Matej Marinkovic has written his piece from theme from Balkan, because the name of the piece is Balkan Theme, and it's very interesting in Serbia to have such music, and I'm very happy to conduct. And I would like to conduct, as I am a French conductor, a piece from France, so I conduct Sinfonietta by Roussel, and I like very much too the music from the north of Europe. So it's for that I play Grieg and Nilsson. About the Balkan music, how it looks for you in this classical type of performance?
I think it's very interesting because you know we play classic music for years and years, and we have to find some new ways for the classic music, and to mix the typical music with classic music is a very good idea because people know the typical music, and they go to the concert, they know this music, and with classic music they have a new view of the classic music.
kako je bilo vama na ovom 4. Somusu na završnici? Je bilo izuzetno lepo. Posle mnogo godina sam se vratio u Sombor. Imam mnogo lepe uspomene odavde. U mojim mladim danima svirao sam puno u Somboru mnogo puta, tako da je divno biti nazad. Ja nisam vidio koliko je publike i imao sam utisak kao da je pun zvezdni stadion. Dirigent iz Francuske, orkestar domaći, repertoar onako dosta raznolik i u sredini vaše kompozicije na tradicionalnu muziku, ali ne onako kako smo navikli da čujemo to. Zašto i kako to? Dobro, kompozitor je veliki prijatelj, mi smo puno koncerata svirali po svetu, tako da ja njega stalno zovem počasnim Srbinom isto, on je naš veliki prijatelj. Tako da smo ovo svirali smo i u Francuskoj imali veliki uspeh sa tim, tako da eto, ovu moju kompoziciju. A ta kompozicija, ne znam, neko lično viđenje te balkanske muzike, naše duše, tako da tu nema nekog velikog izbora, to ili izađe ili ne izađe, tako da to što je napisano je ono što je izašlo iz srca, bez nekog opterećenja da se mislim da li je to napisano u ovom stilu i u onom stilu, da li će da zadovolji neke kriterijume akademske modernog pisanja ili ne, nije pisano zbog toga, ovo je pisano za mene i za prijatelje. Predajete već dosta dugo u Engleskoj. Kako izgleda taj sistem obrazovanja, recimo, u odnosu na akademije kod nas? Gde su naše škole u prednosti ili gde gube? Prvo, što je važno da svi shvate da je talent, svuda postoji, veliki talenti postoje i niko nema copyright na talentu, tako da kod nas ima potencijala. Postoje određene razlike u pristupu. Mislim, ja kad malo razmišljam, što već preko 20 godina sam na Kraljevskoj akademiji, pre toga na Guildhallu i dugo sam tamo bio sam i sastavni deo ovde nekog tog pedagoškog miljeja kad sam krenuo. Postoji po meni ta jedna osnovna razlika, to je kredibilitet. Moj rad sa studentima je stalno na određen način kontrolisan, zato što u Londonu, na primjer, mi imamo 5-6 vrhunskih koncerata svake večeri. Svi najveći umetnici sviraju redovno, znači moji studenti stalno su okruženi sa tim kvalitetom. Zatim mi imamo stalno gostujuće profesore koji dolaze, najveći umetnici. Onda oni idu na majstorske kurseve i ja ih savjetujem da idu. Sad, ako ja njima pričam bilo šta tako, neke tako nebuloze, odmah ćete da vide. Tu nema priča. Meni je najvažnije kad oni imaju čas sa Wengerovom i sa nekim takvim, da posle toga oni dođu i mene još više cene. Tako da, mislim, prva stvar koju bih ja uradio ovde je da se maksimalno, znam da akademije to su krenule da rade i da se ta vrata otvaraju, da se što više kvalitetnih majstorskih klasa, profesora, što više tog nekog kvalitetnog sekundarnog možda pedagoškog pristupa da se da studentima. Na taj način će i profesori morati da rade možda da iz sebe izvuku maksimum, a neće moći samo da grade svoje neke lažne veličine koje su u stvari zasnovane na talentu njihovih studenta, a ne na kvalitetu njihovog rada.